na jak teraz pan Turki Güneş'in Muynay Turkin Braysol Hrandinke Nahadagum na jak pan Turkis Nagalastyruskin Barcvacek Barunska Yevtog Lesen Pak Paduhanleri Yedeniz Verzayna Mark Bardolate Faşistiye Türkiye Mark Bardolate Faşistiye Türkiye Mark Bardolate Faşistiye Türkiye Mark Bardolate Faşistiye Türkiye Այժմ կընթերցվի այսօրվա բանաձևը յուրաքանչյուր կետը ընթերցելուց հետո 3 անգամ կանչում ենք, հաստատում ենք, հաստատում ենք, հաստատում ենք قطعنامه 4 اردیبهشت 24 آوریل سالروز نسل‌کشی ارمنیان توسط دولت ترکیه عثمانی باشد. با گذشت 98 سال نه تنها غبار فراموشی این واقعی انکار ناپذیر تاریخی را در بر نگرفت، بلکه نمایان شدن ابعاد وسیع این جنایت فجیع به ما آموخته است که نمیتوان تاریخ را انکار و یا مطابق اغراض سیاسی بازنویسی کرد. طرح دقیقاً برنامه ریزی شده نسل‌کشی ارمنیان توسط سردمداران امپراتوری عثمانی طی سالهای 1915 الی 1923 میلادی برابر با 1294 الی 1302 شمسی به اجرا گذارده شد. در طی این